enkonzweni. Hallelujah. Akasifune tiponzeni bazalwane. Hallelujah. Akasifune kumnyameni. Hallelujah. But usifune ebukhoneni bakhe. Hallelujah. Ungowethu ngempela bazalwane. Hallelujah. Tshela bakithi amakhili. Ungowethu ngempela. Angeke sishiye. Angeke sizele. Angeke silahle. Uyohlala nathi. Uyohamba nathi. Kuze kube sekuphelele. Solo kahleli nathi. Ayikho i-divorce. Uyohlala nathi. Kuze kube sekuphelele. Uyosinakekela. Kuze kube sekugcineni. Solo asinakekela. Solo ahamba nathi. Solo ahleli nathi. Nathi sihleli kuye. Sihamba kanye naye. Hallelujah. 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 Jesus. Hallelujah. Uthi lo myemhlabeleni uhlala kuye kumnanzi. Hallelujah. Kunokuphila lephakathi. Hallelujah. Dikhona tindzawo la ungahlala kude kube nokuphila. Hallelujah. But nokuphila akusiphakathi. Hallelujah. But uJesu nokuphila kuphakathi bazalwane. Hallelujah. Kuhlala kuye kunokuphila lokuphakathi. Hallelujah. Kukhona la ungahlala khona bakutshela ukuthi uyabona ungahlala la utawuphila. But lokuphila akusiko lokuphakathi. Hallelujah. Bona ube uhleli kuhlala but lokuphila akusiko lokuphakathi bazalwane. But kuhlala kuJesu kunokuphila lokuphakathi. Hallelujah. Tshela makithani makhili. Hlala kuye. Bega kuye. Hallelujah. Lokhu bazalwane is not about me, but it's about wena naNkulunkulu. Hallelujah. Sine sikhona la namuhla sikhona kutololana. Hallelujah. Sikhona kuhlanganisana sikhalimisane. Hallelujah. Siphinde futhi sivusane. Hallelujah. Njengoba beshumayela icebo la last week asiphaphamane. Hallelujah. Vukani. Hallelujah. Sitele kona bazalwane sivusaneni siphapamisaneni. Hallelujah. Lo wile simbambe simfaka kwabene sizivuka. Hallelujah. Asikakafiki la siyakhona but indlela isikhuleka. Hallelujah. Asikethi la kujajana sihlulelane. Hallelujah. Asikethi ukutshela indlela umubi ngakhona. Hallelujah. But sizokhuluma ngendaba lelimnanzi ngaJesu ukuthi there is life in Christ. Hallelujah. Sinomemetela kena namhlanje bazalwane ukuthi uJesu kunempilo. Hallelujah. Angeke asidisappoint. Hallelujah. Yebo abantu bayathembisa baphinde basidisappoint. Hallelujah. But Jesu uyedwa longeke asidisappoint. Hallelujah. Uthola umuntu sekathi umuntu asikazi abantu banjani. Hallelujah. Sebamdisappointed bazobasojana asikazi abantu banjani. Hallelujah. Bantu vele banjani bayadisappointana. But don't never disappoint uJesu kuphela. Hallelujah. Ingakho namhlanje into encourage ukuthi hlala kuJesu. Ungahlali ebantwini. Hallelujah. Even nasebandleni ungahlali khona, dlule ebandleni bese uya kuJesu uyofinyelela kuwo. Hallelujah. La sithi kuhlanganyela ukuthi sonke sihambe siye kuye because uloyo naloyo naye unakwakhe. Hallelujah. Uloyo naloyo kunenkinga labhekene nayo. Hallelujah. Singathatha namabanga mhlawumbe imillionaire or ibillionaire sibuye sibeke la siyibude kusikinga wena unayo yini. Mhlawumbe lentanga inkinga disukuphansi lentanga mhlawumbe ingcono. Hallelujah. Lenye into lengingayinothisa ukuthi akekho umuntu longakhona inkinga yalomunye umuntu. Inkinga yakho ikhona kuwe wedwa. Uma ngathatha yami inkinga kunike yona mhlawumbe yini uzikhona. Na ungathatha yakho inike mina mhlawumbe nami ngeke ngikhole lena. Ngaze ngilonze ngizinike lenkinga yakho nithathe lenkinga yakhe ngimnike yona. Buyisela le yakami inkinga. Because umuntu nemuntu nenkinga yakhe. Ene yakho nenkinga uyayikhona because uNkulunkulu uyakupha amandla okhona kuhamba nayo lenkinga. Ngoba uNkulunkulu ubekasipha amandla okhona kuhamba nayo lenkinga. Mhlawumbe ngaba siseko nokuba khona la. But ngoba uNkulunkulu uyasipha amandla imihla namalanga siyakhona ukuthi siphikelele siye ekhoneni bakhe. Hallelujah.
Fundisi manje ngaphambi kwenu egameni likaJesu. Amen. Ngiyayithanda kakhulu nami inkosi yangendela Musa ngalelilanga. Yangendela Musa abantu bangathembi. Hallelujah. Labanye basinabadibana nami babathi base bafuna ukubona ukuthi nje ngimcobo yini. Hallelujah. Ngendlela bengingakhona. Hallelujah. Bathi kwathi makufika Jesu kwatshintsha yonke into. Hallelujah. Simo saguquka. Kwaguquka konke. Hallelujah. Ngabona ukuthi ngempela Jesu uyayisinzisa impilo yomuntu. Hallelujah. Nawe Jesu akayisinzisa yakhe impilo. Kuphela mawutinikela kuye ngalokuphelele. Ungaciki into kwendlela takho, but utike kuye kuphela. Hallelujah. Siyabonga kulabo labashumayelile kulamaviki adlulile yakhumbula lamalobobeni akhuluma ngekulalela. Hallelujah. Kubaluleka ukulalela. Amen. Wabuya umvangeli naye wakhuluma la ngekucaphela before uthatha inqumo. Hallelujah. Because Joshua wafika abantu baphethe lezizala bafika bamiyenga bathi sisikwenzeni ngabe thina kanti sebavile ukuthi uNkulunkulu wenani nesizwe saIsrayeli sebavile ngebantu labahamba naNkulunkulu babona ukuthi phela nathi asinawo amandla okuvimba noma mhlawumbe ukulwa nalabantu ngcono sihambe neplan yokuthi siphuma kanjani. Labanye abantu bafike empilweni yabo vele ngeplan basalwane. Hallelujah. Bafike basebenzisa iplan ukuze bakhona ukungena empilweni yabo. So kubalulekile ukucaphela nokuhlolisisa into before uthatha inqumo. Hallelujah. Singabashayela kandla kakhulu basalwane egameni likaJesu. Shilo wathi singawufundisa basalwane. Ngiyethemba ukuthi siyafunda kuloko labasifundisa kona egameni likaJesu. Amen. Makhali kusasa kube ifundo ngokuthola each and every Sunday. Hlale ngisho ukuthi into lesikhalisa thina bazalwane. Siyokhalisa ukuthi ithuba sitholile but sabalisebenzise. Hallelujah. Kulo muntu kuphela lokukhalisa thina egameni likaJesu. Hallelujah. Kuse end of God ministry ke la uma ngabe uyacala ngena ngaphansi komfundisi esibingobeni egameni likaJesu. Siyabonga sinomshayela kandla kakhulu naye egameni likaJesu. Hallelujah. Siphethe sishayele kanye nomndeni wakhe tandla egameni likaJesu. Siphethe sithi nakubo bathi inkosi ingabapha amandla njalo ukukhona ukuphikelela iphinde ibaqinise futhi endleleni because nabo babantu bazalwane. Hallelujah. Lokukhona nje ukuthi bona bayakhona lokuthi baphikelele nanoma simo singavumi bakhona lokucinisela inkosi baside ibaphe amandla egameni likaJesu. Amen. Hallelujah. Because the umsebenzi lo bawuthwele sitha ukuthi siyajabula bazalwane asijabule nawo. Hallelujah. Ngoba siyazi ukuthi lokhu ngiko lokukhulula abantu emandleni okunyama. Hallelujah. Siyazi ukuthi lokhu ngiko lokuvula abantu abamsobala emehlo bakhona ukubona uNkulunkulu. Hallelujah. Bakhona ukuphunyuka futhi nasemandleni okunyama. Hallelujah. Thank you Jesus. Vile la ngonile steps esicalile siyashaya ngokuthoma ukuthi sekude malanga sisele kancane. Hallelujah. Sifinyelele kule nkonzo yemshado. Amen. iBhayibheli lithi lothole nkosikazi noma lothole umfati usuka athole into enhle. Hallelujah. Wathi uyayimangale lesikhathi bathi uthole into enhle uthola umuntu soyasaba umuwa sosaba endlini. Hallelujah. But iBhayibheli lithi he who finds a wife finds a good thing. Hallelujah. Lisi lothole umfati usuka athole into enhle but uyayimangala ukuthi lo muntu sobaleka lento enhle endlini. Hallelujah. But uthole into enhle lendlini soyabaleka ingashaya mthobheni sokhipha amafayili anganasizimo so uyavumbula abesikubeni nayo ifayili kusikwendekana cha usaba kwendlini. Hallelujah. Lebantu abazalwane asaba kwendlini ubona usithana usaba kwendlini lo. Hallelujah. So ubambelela wonke lo muntu manje because wena usaba kwendlini but iBhayibheli lithi he who finds a wife. Hallelujah. Ngiyathemba ukuthi kulabo abafuna kushada kulabo abafuna ukuthi commit understand ukuthi yini umshado yini futhi commitment. Hallelujah. Understand the law. Studying talent since last week so ngiyakhuluma ngemshado. Hallelujah. Ungasipasa ungene so ngabe vele bashilo so ususa umsindo nendlini so ubhatha nathi ungabhatha nathi. Hallelujah. Ake sithi cancel wena. Hallelujah.
shilo mhlabeleni nasi kwakuningidikiwe mina ngathi khethela kuthi khethele wena haleluya tshela bangithanda bakhile khethile bakhile uthi khethele wena haleluya uba umuntu usakhuluma yedwana hey hayi kusana uyathi ngaze ngatifaka haleluya uthi fake wena vele haleluya sishayele uNkulunkulu ntanda basala egameni likaJesu haleluya siyabonga sivule indzawo lekhona simnanzi nathi itolo ekuseni sifusa umakhelwane basatisa ngokudlulela kumakwabo haleluya umakhelwane bethu besijulelana nabo ngedrata so kube buhlungu kakhulu ngakithi ngoba siyakhumbula sisafika kule ndzawo lesihlala kuyo lo makhelwane wasimukela wasimkhululekile ukuthi ningabeka indodeni la nikhona kwenda lo msebenzi ngifuna kuwena nize ngiceza wasimukela ngentanga etimhlophe senathi masiva usokudlulile kube sekwabuhlungu kithi lelitanga caba lelivini lesicalayo vele nathi sidawo sakho ukuthi siphomite ukuthi silekelele lo mndeni ukhona lokuthi uhambise lo msebenzi wokubeka amakwaho banibona nje sinyamalele noma singatholakala isidawo sokusikhona silekelela lapha thandazo wami nje nami usindodabo ngathi ngingahleleka kahle ngoba sikuhlangana nalokwamala enkonzweni haleluya ngoba nama kufuna iluhla phela kwamala enkonzweni bazalwane haleluya so undlula kwakhe ngakimi enhlitweni kuye kwafika ukuthi ngoba bese ngakhulile haleluya kuye kwafika ke ukuthi uyabona ngalesikhathi uloku apostoli baloku basi happy birthday Mr. So hallelujah happy birthday Mr. Mrs. Sibani and Sibani nalomkhalo business kuyasonzela hallelujah kulala bonke bathi happy birthday bona masajabule hallelujah uva sokuphika wena futhi hey singomba wakho usuyathetha awusafuni so uyasima ngoba uyabona ukuthi phela nyalo seniyasonzela hallelujah hlala kasho umfundisi nazi minyaka yajujwa hallelujah ngenxa yokwadlalela kwethu wajujwa minyaka hallelujah neminyaka ukuthi ungazofike kuyo so uphila nathi ngokubonga uNkulunkulu ukuthi uva abantu abazala basesibonga leli lokuvusa inhloko hallelujah uyawugcina nawe sowufike lapho ukuthi inkosi ngiyabonga ukuthi ngivusile inhloko namuhla egameni likaJesu hallelujah ngale ndlela ngayo bazalwane ekugcineni vele sitawufika kuyo singajika sikwende konke but ekugcineni vele sitawufika kuyo haleluya bazama komkhulu Mandela bazama ukubasimisa bazama lokwana lokwa kwala bazama because uNkulunkulu mayimisile vele itawuba njalo noma singalwa sisime ngakanani but ekugcineni live naNkulunkulu engekele phansi itawuba njalo bazalwane egameni likaJesu haleluya ngisho emhlabeleni azikunjalo haleluya yebo kunjalo haleluya kutawuba njalo lebazalwane egameni likaJesu asiphileni sathi ukuthi ngaleli langa siyahamba sifikelele kuye egameni likaJesu amen haleluya siyabonga kakhulu egameni likaJesu ukhona Mr. Nkosi phambi kwethu egameni likaJesu ngicabanga from ebukhosini haleluya simamukela nasimshayela intandla bazalwane haleluya kwasebukhosini bazalwane mshobona ukuthi nathi kuyabonakala ukuthi siyaphila likhaya lengenathi ivakashi lebazalwane kunenkinga ekhaya haleluya ngabona nje abantu ekhaya lakho sekuphela iminyaka kunje nakumuntu othi gogo hayi ngifuna imude ukuthi yini lengahambi kahle haleluya isayida labantu uyabasabisa or isayida kukhona lokwendalo lokungekho right ikhaya kumele libe letivakashi lokho kusho ukuthi iyaphila lelo khaya haleluya so siyabonga Mr. Nkosi kusonzela ukuhlanganyela nathi ngakho uNkulunkulu namuhla Nkosi angasingakwendela Musa egameni likaJesu bekanye nawe egameni likaNkosi amen sinawuthola amaviki bazalwane namuhla encwadzini yasenzo chapter number 16 verse 25 ufuna sibuke kancane bazalwane impilo yaPawula naSilasi basejele lapha dibane khona mhlambe nencindezi la mhlambe banekwisitha
sibavimedele khona base batholakala bavalelwe ejele. Haleluya. Batholakala bashatshiwe kabuhlungu bazalwane egameni likaJesu. Amen. Bashatshwa nje akukho lokho labakwendile, bashatshelwa nje kuphela ukuthi bashumayela livi laNkulunkulu. Haleluya. Bathi kunento lebeyithandayo ngalabazalwane labo babili egameni likaJesu. Ngaphandle kwalokushatshwa, ngaphandle kwakonke lokho okwendekile, kunento leyi-one lebeyithandayo ngabo egameni likaJesu. Ngithanda resilience lababenayo, nokupeketela lababenayo, nalokuqhubeka babone uNkulunkulu ngale ndlela abambone ngayo. Haleluya. Akusilula bazalwane egameni likaJesu ukuthi ube ukhonza uNkulunkulu into tingahlangani. Haleluya. Akusilula bazalwane, akusimnanzi futhi singapretenda sikwende konke ezifumnanzi, but akusimnanzi egameni likaJesu. Haleluya. Ukhonza ngala kunencinzelo lekhona egameni likaJesu. Bancane abantu labakhona uma bakhonze uNkulunkulu bathi inkosi into tingahambi ngendlela afuna ngakhona. Haleluya. Esikhathini esiningi abantu abavamise ukumemela bazuphe bathi Jesu uyaphila, Jesu inkosi. Bantu laNkulunkulu mhlawumbe basuka bendele lokuhle. Haleluya. Bancane ke bazalwane labathi kungalendanga lokuhle bazuphe bathi Jesu inkosi emsindiswe impilo yabo. Haleluya. Bancane kakhulu bazalwane egameni likaJesu waseNazaretha. Ufuna nje sifunze kancane nayikwazi egameni likaJesu lona lesizulu. Asifundzela Acts chapter 16 verse 25 nje kuphela egameni likaJesu waseNazaretha. Amen. Kepha phakathi nobusuku Pawula noSila bekhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo, iziboshwa zazibalalela. Amen. Hallelujah. Le Bible isitshela ngapostoli Pawula na Silasi bafika endzaweni yaseMacedonia, bahamba bashumayela livi laNkulunkulu. Haleluya. Bathi nabafika lapha basashumayela noma basabhizi ngomsebenzi wabo wokushumayela, kwaba khona nzanze lohlale abananzelela. Haleluya. Amemetele athi leti ticebo taNkulunkulu tilaleleni ngoba titenecebo lelithandana ukuthi nina nisinziswe. Haleluya. Lokhu lakukhulumako yibo bekuliqiniso, kungiko vele baticebo taNkulunkulu, bekungekho manga kuloko. Wamemetela alokamemetela amalanga nabadlula asinathi ticebo taNkulunkulu. Lokhu letitokukhuluma kulaleleni because utanisindisa. Haleluya. LiBhayibheli lithi Apostle Pawula wagcina saphazamiseka ngaloko ngoba sekubonakala ngathi uhlanganyela nabo, kanti akahlanganyeli nabo, because iBhayibheli lithi yena bekane moya lo bekakhona kubona ngawo. Lo moya kungasiwo umoya kaNkulunkulu, but umoya umadimoni. Loyo moya akhona kumkhomba ifuture, noma mhlambe akhona kumkhomba into letingasetendeka. Haleluya. So ngalamanye amagama kudefine umuntu waNkulunkulu awudefine ngenxa yokuthi ukhona ukubona ukuthi kusasa kutawendekani, bese vele uyakonfirma ukuthi lona muntu waNkulunkulu because uconfirmile ukuthi kusasa kutawendekani. Asidefine ngaloko bazalwane ngoba iBhayibheli lithi hlolisisani bomoya ukuthi baba uNkulunkulu yini na, because lesikhathi lesiphila kuso njalo baningi bazalwane abantu abadukisanako batende ngathi bantu baNkulunkulu bangasibo bantu baNkulunkulu. Naye thathe lo bekane moya okhona kubona ungasiwo kaNkulunkulu. Abatshela imihla nemalanga ukuthi labo baticebo kaNkulunkulu. But Pawula because unemoya okhona kubona, unemoya okhona kuhlola moya ukuthi lo moya waNkulunkulu yini lo. Wathola ukuthi awusiwo moya waNkulunkulu, wabese bemthandazela ukuthi nina moya phumani kuye. Hallelujah. LiBhayibheli lithi mase lo moya sowuphumile kuye, labantu labo basebenzisa nomoya walosesi khona kubona into babese bayathuthela ngoba lo moya lo bebagcina ngawo mhlambe iprofit lo bebakuthola ngawo awusekho kulosesi. Babese bayakwata badonsa Apostle Pawula naSilasi babasozela noma mhlambe lokho authorities babathatha bababamba babashaya nabaqeda kubashaya babafaka ejele. Bathi nababafakile ejele basaselapha ejele wakhishwa umlayelo ukuthi bagadeni ukuthi bangacali babaleke noma gada ngempilo yakho yonke. Uma wabaleka namunye wathi ukuthi impilo yakho isegodini.
abakaze baphulala muntu labantu esikhuluma ngabo, abakaze bashaya umuntu labantu esikhuluma ngabo. Mhlawumbe wena ukwakho usuke ushaya umuntu, but lokwakho ukukhala kunzima kakhulu. Bona lekukhuluma ngabo abakashaya umuntu. Mhlawumbe wena lenkinga lokuyo utifake wena, bona lenkinga lababuye abazali batifake bona. Nethi kuphela kwabo ukuthi bashumayele Jesu ophilayo. Babe sebayabanjwa bayashaywa, bafaka phakathi ejele, bayagadwa. LeBhayibheli lithi basahleli lapha ejele emkhathini wasebusuku. Angathi ukuthi wena emkhathini wasebusuku wendani, angathi ukuthi emkhathini wasebusuku wena yini osidla ngayo. LeBhayibheli lithi emkhathini wasebusuku bacala badumisa uNkulunkulu, badumisa uNkulunkulu nje maketane sola khona etandleni, badumisa uNkulunkulu nje ematheni sola khona etinyaweni emkhathini wasebusuku. Phela bathi emkhathini wasebusuku bantu labayena mhlawumbe study sebantu labacommit suicide, bathi bayicommit emkhathini wasebusuku because lo muntu usuke wajula, wabuka lenkinga lekabukane nayo, wabuka ama-chances okuphuma kule nkinga, wathola ukuthi mhlawumbe mancane ama-chances okuphuma, wathola ukuthi mhlawumbe sewuthi ithanzele tuwethu lento ingasikahle ngendlela yokuthi indlela yokuphuma ngasayiboni, bese decide ukuthi ayiseke into lengiyiphile lapho, ngoba kusale ngiyithatha impilo yami because akusekho nokuphile lapho. LeBhayibheli lithi baboshiwe emkhathini wasebusuku, tandla netinyawo. Ungafuna ukuthi uphelile ngabo. Mhlawumbe ngabe bekungiyibona nawe, nami bengafuna sivele uphelile ngabo, akusekho ngakho lapha yami, ngoba sekuboshwe tandla netinyawo. Kanti lapho amandla akho aphelela khona kunemandla kaNkulunkulu. Lokuqhubeka umthembe uNkulunkulu, ungenile phakathi kwenkinga, uvela amandla kaNkulunkulu. Lesi sikhathi amandla kaNkulunkulu mfundisi asiwaboni, because kungavela inkinga asikhoni lokuma. Sibese mhlawumbe siyasuka sihambe siyozama lenyentile, sibese mhlawumbe siyageka sisuke kuposition ebesikuyo. Amandla kaNkulunkulu azakasabonakala. Mhlawumbe uNkulunkulu khona lokho ukuthandazela uhlala uphikelela ukuthi la esontweni, so uyabona ukuthi iphupho lakho solo alifezeki, noma mhlawumbe lokho ukuthandazela solo akwendeki, bese wena utshintsha iposition uyasuka. Lokho kwena amandla kaNkulunkulu akasabonakala, because wena sowutshintshe iposition, sowusukile kule position lokho ukuphela ume kuyo. Apostle Paul na Silas abazane batshintshe iposition, abazane basuke, abazane bakhiphe emaketane, abazane babaleke lapho babafake khona, but baqhubeka bahlala kuze kubonakale uNkulunkulu. Mhlawumbe ngabe ngikunawo umvangeli, ngabe sathi nethi masibona ukuthi maketane asukile enyaweni lethu, besiyovele sigijime babatshele mhlawumbe sinanze nathi inkemba sesifuna ukuthi iphindisele kuleli gadi, sithi wena phela nguwe lokho usibophila wena. Basi ngiyabona babengoya sosuka ngemandla laphatana solele nje sojale kohlala enzanyeni, kuthi nangu phela lo muntu lokho besizethele. But Apostle Paul na Silas babona beyond incinzetelo kulo muntu lo bengabagadile. Apostle Paul na Silas babona beyond ukuhlukumetheka kulesimo lebebakuso. Kudzingeka abazalwane namhla abantu abona beyond lenkinga lophukane nayo. Ukhona ukubona uNkulunkulu kulenkinga lophukane nayo. Ukhona ukubonga uNkulunkulu kulenkinga lophukane nayo. Because wonke umuntu bazalwane unayo inkinga, but kusekuthenini uyambona uNkulunkulu kulenkinga lophukane nayo. Uyambona uNkulunkulu. Labanye vele lenkinga soyithethe wayibhatha.
Nanoma abantu bakubingelela, uyasathi. Uyasathi Nkosi yami. Thathe le nkinga wayigwatha. Kudzingeka abantu labatobona beyond letinkinga lababukane nazo. Bantu labanjalo ngibo bantu labatoveta bukhona baNkulunkulu. Bantu labanjalo labatophingelela tinkinga tikhona ngibo bantu labatobona insindiso yaNkulunkulu. Because insindiso ngeke uzuyibone tinto tihamba kahle. And lesikhathi isikhathi uNkulunkulu akabonakali uma tinto tihamba kahle. But lesikhathi sisematimeni kula uNkulunkulu simbona khona. Kula futhi sithola khona amandla okukhona ukuphikelele because sesibonile uNkulunkulu ahamba nasendleleni. Uyothi umbone kuphi uNkulunkulu wena ahamba nawe? Into le David ukuthi akhona kuma phambi kwaGoliath. Unokuthi wabona uNkulunkulu endleleni. Letinkinga lobukane nato nalama challenges lobukane nawo. Asewufuna ubuso kaNkulunkulu. Asebonakala uNkulunkulu kulama challenges lobukane nawo. Because lesikhathi siyangena kuma challenges akasabonakala uNkulunkulu. But ubonakala thina ngoba sekugame wena la kule nkinga. uNkulunkulu akasabonakala. Ngikhuluma ngemadoda mina la aveta uNkulunkulu kuma challenges. Ngikhuluma ngemadoda mina la abeketela waze kwabonakala uNkulunkulu. Can you imagine ngala uboshiwe? But usane speed sokuthi uNkulunkulu muhle. Ngala unemvibo ushatiwe. But usane speed sokuthi uyaphila. Ngala ulinyatiwe but usane speed sokuthi emalanga nangetikhathi zonke uthembekile. Wena uthini uma tinkinga tikufikela? Uthini umthandazo wakho uma tinkinga tifika kuwe? Awuqali ukhomba abantu ublame abantu. Ublame abafundisi. Ublame amabandla. Ublame izihlobo zakho. Apostle Paul bebamasiko labantu abanjalo. Bebabona uNkulunkulu tukwetinkinga lababukane nazo. Bebaveta uNkulunkulu tukuma challenges lababukane nawo. Sonke ama challenges siyaba nawo. But ukusebenzeni attitude yabo towards the challenges. It's injalo. Hallelujah. Tshela makhe bakhi. Yiba ne attitude le right. Noma ngabe ama challenges akhona. Tshela makhe bakhi. Ungatshintshi makhe. Utshintshise tinkinga. Ungatshintshi makhe. Utshintshise tilimo. Because tilimo tesikhashane. Ema challenges esikhashane. But uNkulunkulu wethu waphakathi. uNkulunkulu wethu uthembekile. Nakule nkinga longene kuyo, uthembekile uNkulunkulu ukukususa kuyo. Uthembekile uNkulunkulu ukuphakamisa kuyo. Nanoma mhlawumbe akuphakamisi kuyo, but umuntu owaziyo ukuthi ukhona mzalwane. Lo wahamba naNkulunkulu kunetinkinga, lo wakhonza uNkulunkulu kunetinkinga, waze waba sekupheleni. Hallelujah. Bakhi hamba naye kuze kube sekugcineni. Tshela makhe bakhi forward we go. Asiye emuva bakhi. Hallelujah. Phela impilo basalale phela asiye emuva. Uma singabuta lapha sibude liste Nkosi sisibabe nje uyayiwe emuva. Njengoba sewungaka baba masajika ubele emuva. Awusaye emuva. Kuyiwa phambili. Hallelujah. Siya phambili mase emuva impilo iye emuva iya phambili. Ngakho forward we go. Nawe ufuna ubheke phambili ubheke kuye. Akubhekwe emuva but ubhekwa phambili. Kubukwe yena. Nalo nomshado wakho ufuna ubuke yena. Hallelujah. Ngekhaya lakho qhubeka ubuke yena. Ngemsebenzi wakho qhubeka ubuke yena. Hallelujah. Because uNkulunkulu umthembe ngalomshado. Because uNkulunkulu umthembe ngalomsebenzi. But wena qhubeka kanjani ubuke yena.
Haleluya. Tshela bakithi bakhiye. Siyaphambili bakhe. Akuyiwe emuva. Asiye emuva bakhiye. Siyaphambili. Dikhona dinkinga. Adikho dinkinga. Siyaphambili. Haleluya. Tshela bakithi bakhiye. Asiphikelele bakhe. Nanoma dikhona dinkinga. Bathi mina nawe asiphikelele. Asiqinisane enkosini bese siyaphikelele. Uyabona wathi iBhayibheli ngasiqina enkosini. Haleluya. Kusho ukuthi akudala bazalwane. Once that iqina kusho ukuthi we have to be strong. Haleluya. Namhlanje sinebazalwane abawiki. Tinkinga tibahlalise emakhaya. Tinkinga tiyabawisa. Tinkinga tibagijimisa tibayise eminyakeni. Tinkinga tibagijimisa tibayise kubaprofeti bemanga, kubantu bemanga. Tinkinga bazalwane. Namhlanje ngisho even ku-social media lethi ungafaka ukuthi mina ngisita abantu ngentinto leti so bantu abagijima abantu because tikhona tinkinga lesibukane nato and abafuni kubonakale uNkulunkulu bafuna nedi kuphuma kule tinkinga kanti uNkulunkulu kule nkinga longene kuyo ufuna ukuthi kubonakale yena wena ufuni kubonakale uNkulunkulu ufuna nedi kuphuma kule nkinga sasa uyofakaza uthini kusasa yini wena ume kuze kube sekugcineni ungakamboni uNkulunkulu endleleni because into lento wena ukuthi ume sibinzi kulokuthi ubone uNkulunkulu endleleni uyombona kuphi uNkulunkulu uma ngabe inkinga uyadibalekela uyombona kuphi uNkulunkulu uma ngabe inkinga uyadisaba tikwenda ubaleke isonto tikwenda ubaleke bafundisi tikwenda ubaleke uNkulunkulu tikwenda ubhakele uNkulunkulu uyombona kuphi uNkulunkulu because vele kuze ukhule ngekusolva tinkinga. Phela ukuthi ukhulile ubonakala ngendlela usolva ngayo tinkinga. Dile futhi ngaqala la kusweni but indlela lemsolva ngayo tinkinga isho ukuthi lo babe lo akakhuli. I-response yakho noma indlela uresponda ngayo ngiyo lesho ukuthi ukhule kangakanani. Thola mzalwane sami Peter Shep. Ayena mzalwane khona kuhambisa lesibhakela. Basiya kulasisa khona sikhona kufika sinemanga sikaPeter. Phela mina ngikhona ngiyakubeka eceleni. Ngibona ngoba kulungile sekuthatha i-advantage yalokhu ungakwami so uyakhwinqa leso sikhathi. So ready for the fight. Sekuyobonakala yena ngameka leso sikhathi. Hey mzalwane waseyitshojile. Ngeke uyasibethela sibhakela. Labo makhelwane basaba ukuthi akuwe for my advice. Ngoba bakwazi usibangela kuwe i-advice labo yithola. Vele lo akabulawe, i-advice yamhlala kungileyo. Vele lo akeva lo kuyamata. Instead ukuthi wena ukwente kubengcono kuba samlilo ngapita wona. That's why akabulawa nakuzala ngoba kakuzala kwathethwa ngayo lo. Uzubitela amagama akathethwa right. But mawune bafundisi kungenda inja ifike ikhomboze kule ndawo usaba nokuyikhipha igama lento yena isheshe isuke man bhuku ngiyacela nabo kungune bafundisi ngaleso sikhathi mara bafundisi nabangekho bafundisi wingoti nabangekho bafundisi bagamako mabi ilimi lakho liphula inhliziyo yabantu liyahlaba nabafundisi bangeke bathi ngaba nebafundisi hawu haleluya man of God haleluya your highness haleluya but bafundisi bangasuka kuyatshintsha injani response yakho uma ubuka le dinkinga omama kunetidishi ekhaya le atizi baba kadli kuyo le dishi akadli kuyo baba akabamba le dishi baba utampita ngale ngegama sekubani lamnike le dishi leti dishi athelwa kuzo leta ngesineyati kuthethiswa labantwana bani lanike bawene le dishi
umfundisi usale asho ukuthi uma ungahloniphi ekhaya nemina ungamhloniphi uma kuhlonipha phambili kubusiness because inhlonipho kufanele iqale ekhaya. Angithi isilungu sisho njalo ukuthi charity begins at home. Inhlonipho kufanele iqale ekhaya. Akusithi kufika la sowuhamba ngamadolo but ekhaya inhlonipho ayikho. Hallelujah. Sesihlala. Lethi dish lokukhulumile ngathi kude umuntu ekufuneka adle ngato ke ngoba le dish namhla idla ngababe. Hallelujah. Mara ngafika abafundisi kuphuma le dish leta kanomusho ukuze uphithitele ngalo langa. Phela bobabe bayabuka pha hayi sababuka. Nethi ngoba vele bobabe ngesikhathi esiningi bathuna but not ukuthi ababuka bayabuka and bayabona hayi ukuthi akaboni. Wena uthi just umuntu akaboni lutho uyabuka lo muntu. Mhlawumbe bakufikela abafundisi bakhe kudliwa nemasaladi nekhaya into lengadliwa. Base bahambile bafundise ebusuku naso uyamdlalisa abafuni ukudlala. Akabodlala abafundisi bakhe. So yaqala ngifuna nimthandaziseni mshado wami awusahambi kahle. Iy'mpathakathi vele ngiyabona nalenzawo lesiqala kuyo vele bashilo ukuthi ugcwele bathakathi. Lesinye isikhathi kusuke kungasikho bathakathi basana. Ngale ndlela thine asenda ngakhona. Injani response yakho tukwedinga bazalwane? Ukukhula kwakho kuyobonakala mhlazana uyoba nedinkinga phambili. Mhlazana uyoma dinkinga athi khona. Ula kuyobonakala khona ukukhula kwakho. Lekhona usadala amabhatelana msuke usengakhombisi ukukhulu. Msuke usengakhombisi ukukhulu. But lesikhathi uyoma umelane nedinkinga uvete uNkulunkulu ungasuki kuNkulunkulu. Usho ukuthi noma simo sinje soloko impilo ekuthenini uyinkosi nemsindisi wempilo yakho. Lokho kuyokushoshona ukuthi sowukhulile mhlawumbe sowuready ukuthi ungamuva to the next level. Lesikhathi isikhathi sibanzawo esikakhona ukumuva ngale ndlela sena ngakhona. Soloko sabanjalo soloko sikhulu ngale ndlela sena ngakhona. Kunemadoda la ema esikhaleni. Kwase kwavela uNkulunkulu ekubeni kwabo. Ngabe namadoda azane ema, ngabe uNkulunkulu akazakavela. But into leyavela uNkulunkulu, kunokuthi bema bamkhonza nanoma ngabe isimo singavumi. Kwase kwathithela uNkulunkulu, kusinamadoda amile, kwase kwathithela mina. Libhayibheli lithi kathi kwase kusuku babonga, bathandaza, babonga uNkulunkulu. Libhayibheli lithi nangenye emotional, belilalele ngalesikhathi bathandaza. Labanye mhlawumbe bebangathi nithandazelani isimo sinje, nisathandaza njani ningenela because ningene khona ngeke niphume. Vele ningaboshwa kunenkosi nemboshini nembophile akunaphuma. Mhlawumbe bebangathi nabe utitsha balalela abantu basephela abantu ensele lapho. La singene khona sesijabule saphuma. Lokhona ngikuthi sikinikele vele kunabantu. Ukuthi sinikele uNkulunkulu, asinikele kubo bende ngendlela abafuna ngayo. But